Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab 1 Samuel 3. Ajarilah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan encidahkan bana man Samuel. Tupung paksa Samuel anak-anak denga, sangana dahikan dahin Tuhan iteruh pimpinan Eli. Lalit 3 kali reh berita ibas Tuhan nari janah pengenehanan pe merak-rak ngenca. Ibas sada berngi Eli si menam-menam pentang sangana medem ibas kamarna. Samuel sangana medem ibas kemah Tuhan ibas ingan peti perpadanan si badia. Ope denga siang asum lampu gara denga, erlebuh Tuhan nina. Oh Samuel, Samuel, ngaloi ia nina, kai bapa, jenari minter ia kiam dahi Eli nina, idi londu aku ndai bapa, enda aku, tapi nina Eli erjabab, lalit kam kudilo, to medemkan mulihi, emaka mulihkan Samuel medem, ilebuh Tuhan ka mulihkan Samuel, la ia tehna maka Tuhan kepe si erdilo sabab ope denga si Tuhan lenga pernah ngerana manbana, emaka minter ia keke laus ndahi Eli nina. Idi londu aku ndai bapa, enda aku. Tapi nina Eli erjabab, anakku lalit kam kudilo, to pedemkanlah mulihi. Erlebuhka Tuhan petelu kalikan man Samuel minter ia keke, idahina Eli janah nina. Idi londu aku ndai bapa, enda aku. Kenca bage yang ka Eli maka Tuhan ngesi erlebuh man anak maka ikatakenna man bana nina, to mulihkanlah kam medem. Adi erlebuh ka ia nindulah, ngeranalah kam Tuhan. Aku suruh-suruh hendu enggo sikap megi kenca. Maka mulihkan Samuel medem. Reh Tuhan janah tedis ia ije. Jenari erlebuh ia bagi sindai nina. Samuel, Samuel, ngaloi Samuel nina. Ngeranalah, aku suruh-suruh hendu enggo sikap megi kenca. Nina Tuhan manbana, ibas sada paksa ateku ngelakokan perbahanan i tengah-tengah bangsa Israel sisah kelbelinna ras mejinna. Seh maka si megisa kerna si labaan silang erdeping naring ngecupingna. Ibas suari ateku nahkan ancamanku man keluarga Eli. Bena-benana nari seh ku pendungina. Enggo ku katakan manbana, maka ateku ngukum keluargana, seh rasa lalap, erkite-kitekan jahat cakap anakna manbangku. Itah Eli perbahanana enda, tapi la ilarangna anak-anakna Tuhu-tuhu katangku man keluarga Eli, maka lalit persembahan gelehan, entah persembahan si deban. Si banci nantangi akibat dosa si mejin enda. Samuel medem seher pagi-pagi. Jenari keke ia italangina kerina pintun rumah pertoton. Biar ia nuri kenca pengenahanan man Eli. Idilo Eli ia nina. O Samuel anakku, kai bapa nina Samuel ngaloi. Kai si ikatakan Tuhan man bandu. Nina Eli nungkun, ula bunikan sada pe man bangku. Labanci lamberat ukumendu ibahan dibata adila ituri kendu man bangku krina si ikatakena. Maka iturikan Samuel krina man Eli sada pe lalit ibuni kena. Nina Eli, ia kap Tuhan ibahan nalah kai Atena si mahuli. Samuel erbelinna, Tuhan tetap ras ia janah isah kena krina si ikatakan Samuel. Maka krina bangsa Israel ibelang-belang negeri meteh maka Samuel tuhu-tuhu skala nabi Tuhan. Tuhan terus encidahkan bana isilo. Ija yang go teridah man Samuel janah ngerana man bana. Janah adi ngerana kenca Samuel krina Israel magi kenca. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.